дуруд ва ба барномаи мо хуш омадед. ахбори имрӯз панҷшанбе 11 августро аз студияи радиои озодӣ аз Прага ман Шаҳлои Гулхоҷа тақдим мекунам. имрӯз дар барнома шайхи англиз дастгоҳҳои ташвиқотии Осиёи марказиро дар амри ҷилавгирӣ аз пайвастани ҷавонон ба гурӯҳи ба ном Давлати Исломӣ заиф медонад. падару модари Рамазон Забиров иддао доранд, ки сарбозони ҳамхизмат масъули марги фарзандашон мебошанд. қонун хиша дорад. қонун дар назди худованд қонуни хиша ҷумҳурии Тоҷикистон бояд ҷавоб бикард. муосираи Толибон вазъи сокинони маркази ҳилманди Афғонистонро душвор кардааст. ба сабаби ҳамин ҷангҳо занону кӯдакон аз хона берун омада наметавонанд. ҳамаашон гурусна ҳастанд ва ба ғизо эҳтиёҷ доранд. ва акнун тафсири хабарҳо. як имомхатиби донишгоҳи Лондон мегӯяд дастгоҳҳои ташвиқотии Осиёи марказӣ дар амри ҷилавгирӣ аз пайвастани ҷавонон ба гурӯҳи ба ном Давлати Исломӣ заифанд. баръакси дастгоҳҳои ташвиқотии гурӯҳи худхондаи Давлати Исломӣ, ки ҷавононро ба сафи худ ҷалб мекунанд. Шайх Атманӣ, имомхатиби донишгоҳи Лондон, бо даъвати Созмони амнияту ҳамкории Аврупо дар душанбе қарор дорад. ӯ дар як ҳамоиш бо имомхатибони масоҷиди ҷомеъ ва кормандони додситониҳо ва ниҳодҳои ҳифзи ҳуқуқи Тоҷикистон роҳҳои ҷилавгирӣ аз сафари ҷавонон ба Сурияро дар миён гузошт. шайх Атманӣ аз имомхатибони тоҷик даъват кард, ки онҳо дар амри маъруфҳои худ вазъи равонии ҷавонон ва шароити иҷтимоии онҳоро ба эътибор бигиранд. то ба ҳол мақомоти Тоҷикистон шумораи ҷангҷӯёни тоҷикро дар Сурияву Ироқ беш аз 1000 нафар тахмин задаанд. муштариёни Агроинвестбонк дар Тоҷикистон аз набуди маблағ дар банкоматҳои он шикоят доранд. дар наздикии бинои асосии ин бонк дар шаҳри Душанбе даҳон нафар муштариён навбат мепоянд, то ки аз кортҳои бонкиашон маош ва ё пасандози худро бигиранд. муштариёни Агроинвестбонк ҳанӯз як моҳ қабл аз мушкили камбуди маблағ дар хазинаҳо ва банкоматҳои ин бонк шиква карда буданд. аммо он замон масъулони ин бонк гуфта буданд вазъияти молии бонк устувор аст ва ҷое барои ташвиш нест. Агроинвестбонк яке аз 4 бонки бузурги Тоҷикистон маҳсуб мешавад, ки пеш аз 50% саҳмияҳояш дар дасти давлат қарор дорад. то ҳанӯз сабаби расмии фавти Рамазон Забиров, сарбози нирӯҳои марзбонии Тоҷикистон, эълон нашудааст. наздикони ӯ дар рӯстои Тудаи ноҳияи Ҳисор иддао доранд, ки фарзандашон ҳангоми хидмат аз сӯи ҳамхидматонаш латукӯб шуда ва баъдан ҷон додааст. Забиров моҳи апрели соли ҷорӣ ба хидмат рафта ва ҷасадаш рӯзи 7 август ба хок супорида шудааст. Фарзон Муҳаммадӣ дар ин бора тафсилоти бештар дорад. ин аксҳо 5 моҳи пеш аз маросими гусели Рамазон Забиров, як сокини рӯстои Тудаи ноҳияи Ҳисор, ба хидмати ҳарбӣ аккосӣ шудааст. вале хонаводаи ӯ мегӯянд, чанд рӯзи пеш масъулони қисми низомӣ иллати фавти писарашонро шарҳ надода, ҷасадро дар рӯи ҳавлӣ гузоштаву рафтаанд. волидон иддао доранд, ки фарзандашон ҳангоми хидмат дар сафи нирӯҳои марзбонии Тоҷикистон аз сӯи ҳамхидматон латукӯб шуда ва баъдан ҷон додааст. ба қавли модараш, ин ҳодиса дар қисми ҳарбии 2858 дар ноҳияи Зафаробод рух додааст. зеро ҳангоми шустани ҷасади писараш дар зери манаҳ, сутун муҳра ва тарафи рӯяш доғҳои сиёҳро мушоҳида кардааст. ҳоли гӯдак ба навям сол шаба мактаб тамом карди намунда 1-2 сол дар пешум бисохи омадан ай поин хунам қапидан гирифтан бурда. мулло Зокир Забиров, падари Рамазон, низ аз ин ҳодиса дар ҳолати шок афтодааст, вале ният дорад ба зудӣ расман ба додстонии ноҳияи Ҳисор аризаи шикоятӣ навишта ва таҳқиқи марги писарашро тақозо кунад. қонун хиша дорад. қонун дар назди худованд қонуни хиша ҷумҳурии Тоҷикистон бояд ҷавоб бикард. то ҳол сабабҳои расмии марги Рамазон Забиров эълон нашудааст. мақомоти нирӯҳои марзбонии Тоҷикистон мегӯянд, натиҷаи ташхиси ҷасади Рамазон Забиров ҳанӯз дастрас нашудааст.
رئیس جمهوری توجیکستان در ملاقات با مشاور امنیت ملی افغانستان روی تحکیم نظام حفظ مرزهای بین المللی تبادل نظر کرده است. به قول خدمات مطبوعاتی پرزیدنت توجیکستان امامعلی رحمان در صحبت با حنیف اتمر با تاکید به افزایش خطر تروریسم و افراطگرایی بین المللی و قاچاق مواد مخدر گفته است که باید در این راستا مبارزه به امان برده شود. این ملاقات مقامات بلندپایه دو کشور در حال انجام می شود که جنگجویان طالبان در مرز با توجیکستان و جنوب افغانستان به پیشرفت‌های دست یافتند. گزارش همکارم طاهری سفر را تماشا میکنیم. نیروهای دولتی افغانستان مقاومت با جنگجویان طالب را ادامه می دهند که آنها تلاش دارند ولایت هلمند در جنوب کشور را اشغال کنند. مرکزی ولایت شهر لشکرگاه حالا در محاصره جنگجویان طالب قرار دارد، هرچند مقامات و پیشوایان محله ها درباره اوضاع در اینجا گزارش‌های زید و نقیض می‌دهند. فرماندهان ارتش افغانستان میگویند اوضاع حالا آرام شده است و سربازان افغان جنگ با طالبان را در ناحیه نادلی در نزدیکی لشکرگاه ادامه می‌دهند و مناطق مهمی را از دست آنها باز پس گرفتند. دشمن از ما 500-600 متر دورتر است و ما تاکنون منطقه‌های مهمی را از آنها باز پس گرفتیم. آنها بعضا به ما تیر می‌اندازند ولی ما زیاد نگران نیستیم و ما اینجا هستیم تا آنها را عقیب رانیم. جنگ‌ها وضع زندگی مردم را در ناحیه نادلی بسیار بد کرده است. در این منطقه جنگ‌های سخت ادامه دارند. به سبب همین جنگ‌ها زنان و کودکان از خانه بیرون آمدن نمی‌توانند. همه‌شان گرسنه هستند و به غذا احتیاج دارند. طالبان که سال 2001 در عملیات به رهبری امریکا سرنگون شدند، از همان سال تا کنون جنگ را در لشکرگاه بس نکردند و می‌خواهند آن را به پایتخت خود تبدیل دهند. دادگاه عالی روسیه فعالیت جنبش مهاجران توجیک را که رهبریش را کرامت شریفوف بر عهده داشت به دلیل نادرست پر کردن سند انجمن بسته است. اما کرامت شریفوف دلیل دادگاه برای بستن سازمانش را خیلی ضعیف و باورناکردنی می‌داند. او میگوید از این قرار دادگاه عالی روسیه راضی نیست و برای از سرگیری فعالیت سازمانش به هزینه‌های بالاتر و حتی دادگاه حقوق بشری اروپا مراجعت خواهد کرد. او قبلا در این باره به رادیو آزادی چنین گفته بود: این حادثه 2014 است، 6 سپتامبر که در بازار صداوت زناشویی شدن بین گروهایی که یک گروه توجیکی که حقوق انسانی خود را می‌خواست محافظت نمودند و از طرف کارمندان چاپی بازار صداوت پرانده شدند و در آنجا بودن ما. سازمان جنبش مهاجران توجیک در روسیه بار اول در سال 2001 با نام توجیک دیاسپورا تشکیل شد. تدریجاً این سازمان فعالیتش را رونق داده سال 2008 چون جنبش جمعیتی عمومی روسیگی با نام مهاجران کوری توجیک ثبت نام گردید. یک فیلم کارگردان توجیک محیدین مظفر با نام کوسا برای شرکت در جشنواره فیلم‌های اسلامی در شهر قزان تاتارستان را خط گرفته است. همکارمان زرانگیز نوروشو و شهلای عبدالله با مؤلفان این فیلم هم صحبت شدند. فیلم کوتاه مدتی کوسای کارگردان توجیک محیدین مظفر بر روی خط فستیوال بین المللی فیلم‌های اسلامی قزان شامل شد. فستیوال در شهر قزان جمهوری تاتارستان از 5 تا 11 سپتامبر سال روان برگزار گردیده کوسا یگانه فیلم است که تاجیکستان را در آن معرفی خواهد کرد. فکر میکنم که با این فستیوال راه یافتن یک کار معمولی هم نبود، تصادفی هم نبود، زیرا با طبق اطلاعی که ما گرفتیم از میان 700 داوطلبی که در این فستیوال راه خط گرفت تنها 60 فیلم گذاشت و این البته موفقیت اولین فیلم و موفقیت اولین ساخت سینما است. التماس روید خوب کنید. فیلم درباره زندگی 3 نسل پدر بزرگ، پدر و فرزند قصه میکند. پدر خاندان تمام تلاش و عمرش را برای تربیت و به وای رسانیدن یک فرزند خود میبخشد تا او محتاج چیزی نشود، اما وقتی فرزند بزرگ می شود حرمت پدر را به جا نمی آورد. موسفید خیلی عذاب می کشد. فیلم با این خلاصه می شود که پسر خیلی دیر اشتباه خود را درک می کند. او نمی تواند از پدر عذر پرسد زیرا پدر الکی دنیا را پدرود گفته است. در همون نقش پدرم را غم می دادم و نفرت خطی نگاه می کردم، جیگرم می سوخت. نمی توانستم، نمی خواستم که پدر خود را رنج دیم، اما این نقش بود. برای هر یک ما باید پند باشد
филми 25 дақиқаи коса ки соли 2015 рӯи саҳна омад дар озмуни филмҳои кӯтоҳмуддат миёни 9 филми кӯтоҳмуддати давлатҳои Афғонистон, Баҳрайн, Ҳиндустон, Ироқ, Русия, Сурия ва Эрон барои гирифтани шоҳҷоиза рақобат хоҳад кард. таҳиягарони филм ба муваффақияти он некбин ҳастанд, зеро мегӯянд пешниҳоди он барои тамошобин кори содда набуд. مثلا اون کلبه‌ای که انتخاب شد اون محیطی که انتخاب شد یکم در سینری موافق بود اما اونا بازم کمتر تعمیرها کردن در کلبه چی حولین بیرون چی داخلی کلبه ها را همه میره قریب که از نول شروع کردیم و خیلی یک تجربه کلانم بود البته برای من. фестивали ҷаҳонии кинои исломии қазон сара соли 2005 таҳти шиёри муколамаи фарҳангҳо дар пойтахти Татористон баргузор мешавад. Коса ягона филм ки имсол Тоҷикистонро намояндагӣ хоҳад кард, аввалин филми муассисаи давлатии сухтсинамо буда, сабташ давоми 8 рӯз идома ёфтааст. ҳайати ҳунармандони филм хатмкардаҳои мактабҳои олии ҳунарӣ ҳастанд. Анастасия Тюрина ҷавонтарин узви дастаи мунтахаби олимпии Тоҷикистон дар бозиҳои олимпии Рио-де-Жанейро рӯзи 12 август вориди мусобиқа мешавад. Ин варзишгари 15 сола дар сабқати шиноварӣ ба масофаи 50 метр бо тарзи озод иштирок хоҳад кард. ҳамкорам Нарзуллои Латиф бо Анастасия ҳангоми тамрин суҳбат кардааст. анастасия, шумо аввалин бор дар бозиҳои олимпӣ ширкат мекунед. чӣ эҳсос доред ва омодагиятон ба сабқат чӣ гуна мегузарад? ман эҳсоси хуб дорам ва хеле хушҳол ҳастам ки имкони муаррифӣ кардани кишварамро дар ин гуна мусобиқот пайдо кардам. тамринҳо хеле ҷиддӣ аст ва ҳар қадаре тавон дорам омодагӣ мегирам. шуморо кӣ тамрин медиҳад? нафаре ки маро машқ медиҳад бевосита устоди ман нест. ман бо президенти федератсия оид ба шиноварӣ Ҳайдар Иброҳимов машқ мекунам. дар ин ҷо чӣ гуна шароитҳо барои тамрин фароҳам шудааст? шароит хеле олӣ аст. агар мо чунин шароит медоштем, рекордҳои ҷаҳонӣ мегузоштем. шумо дар деҳаи олимпӣ зиндагӣ мекунед. он ҷо шароит чӣ гуна аст? дар деҳаи олимпӣ шароити хуб муҳайё аст, аммо мутаассифона вақте мо ба деҳа омадем, ҳанӯз ҳолати он ҷо ба талабот ҷавобгӯ набуд. ҳама чӣ харобу ифлос буд, об надошт, аммо ҳоло вазъ беҳтар аст ва ҳамаро барқарор карданд. табъатон чӣ хел аст? табъам хуш ва хушбин ҳастам. шумо дар ин сабқат чӣ ҳадафҳоро пешоруи худ гузоштаед? албатта натиҷаи беҳтарин ва бо истифода аз имконият ба даст овардани медал аст. ҳоло шумо имконияти хубе доред ки барои мухлисон, онҳое ки аз шумо ҷонибдорӣ мекунанд, салом расонед. ман ба падару модар, бибиву бобо, ба ҳамаи дӯстонам салом мегӯям ва мехоҳам ки шумо барои ман дуогӯ бошед. Иззат Ортиқов аз Қирғизистон ва Карина Горичева аз Қазоқистон рӯзи 9 август дар сабқати вазнабардории бозиҳои олимпии Рио-де-Жанейро соҳиби нишонаҳои биринҷӣ шуданд. Ин нахустин нишони тими Қирғизистон дар ин олимпиада ва ҳамагӣ нишони чорумаш дар тамоми бозиҳои олимпист. тими Узбекистон то имрӯз дар Рио-де-Жанейро 2 медали биринҷӣ ба даст овардааст. Анвар Юнусов мурзани тоҷик рӯзи 9 август аз мизбони мусобиқот Робсон Кансейкаво шикаст хӯрд. тими Тоҷикистон ҳанӯз дар Рио-де-Жанейро ягон медал нагирифтааст. айни замон Амрико бо 32 медал аз ҷумла 11 медали тилло дар мақоми аввал қарор дорад. ва ахбори аз ин бештарро дар саҳифаҳои озодӣ дар фейсбук, твиттер, ютуб ва ҳам замимаи радиои озодӣ дар телефонҳои ҳамроҳ дунбол кунед.